Neutrap Integrated Territorial Organization West Gentle Hills District haka pratarik nailar arhaja ar paulai hapo kajingalam u Presiden usamla wan biang pulang kalalej ban ujor syaka office u Deputy Commissioner ke West Gentle Hills ban khang ya kayo masih ke badan hamu kendur kaseng hadin balawat banyak ya kajingmi kansan jong kate kayo kabapen poy ya ki masih bat kimut na bar jong kajala dak ba syule menle ban penbiang ya ki kot kisla henry kat kum kajinglap kaseng bakane kayo masih bat mut kalong kababean namar omdan ki doktor ki bapen shisha baki masih bat kimut ki bawan nabar kilong ki balayo atika em bat ya kite ki masih omla ban pentikna ki penyat che katkum ka jingtip jong kaseng baki te ki masih bat kimut la shalan sha Bangladesh krem ki kot kisla bat utrai jong kate kayo ula pen khenru ya ka rule 47 hadu 56 jong ka animals transport rules 1978 bat ya kate ka jing ujor la pha kopi sha katanat pulit katanat veterinary land custom border security force bat Shah Chairman ke Animals Welfare Board of New Delhi bat le ya ka badan kam kat kum ki kendon balapen khen da kinong penyat jong kate kayo shu na kaliang kaseng kalaong bana kapor sya kapor ki pajba kila syat ujor mamban la kapor ka jingbrat pathare ki masih bat ki muat balayap ka kanrei bha bat ki nongri jingri ki badan marjan bat kate kayo kim sengu shingan shu namar kane ka jingdan jong kane kayo kalapen artatien ya ki babun balang namar om tip kite ki masih bat ki muat ki badan hakate kayo kilong ki bakumno namar ki de ki bawan nabar jong ka jela de halor kani kaseng kala dawa ban khang ya kate kayo menin kesni ngila lek ya kendo bat ngila airu ya ka jingthok chau DC jong ka West Bengal district halor ke jingmi kensan jong ka we ke yo masih ha mukundor te yakine ki masih lapan poy na barjela da ka ba shulet mele ban penbiang ya di kot Islam henry kat kum kejinglap jongi keseng bakane ke yo masih bat mui kilong ki babayan nama omdan ki doktor ki ba pencisya bagine ki masih bat mui ki bawan na barjela ki balio tika ya bat ye kita ki masih omla ban pentikna di penyang sekali bat kat kum kejingtip jong keseng yakin ki mui bat masih nasalang sa Bangladesh klem ki kot Islam bautai try jong kate ki yo la pun khen ya karol Salvonio adu san bangro jong ka animal transport rule khat kendai nebo phra bat kate ke jing jor so mesti ni la pha ru ye kopi sha katanat veterinary bat sha land custom sha border security force bat Shah Chairman ka Animal Welfare Board of India New Delhi banle ya ka badan kam kat kum kendon jong ka ai na banta jong te ke yo masih te ka weru kalong ba slongla ha ka jinglap jongi ba ya ka te ke yo nilalap hi de hikmat na jong ba ladadon mano ki nongkit mui bat masih ki haprong bay na kate ki chaka balabu hamau kontrol ngintip na kay kadaw ba ya ki nongkit na ni nong kai masih bakin haprong ha kato ga jaka kaba pelong ya kecing ni ti ya ke yo masih dengan ni kalian jongi ngila buru ya ka jingmaham banbang sisindam ya kate ke yo ngila yo iru ba hagine ki kindian tiyo ki baladak sakane kathan ke jongi sepo jentia kadon ke wei ke khlam ke bawan ban penyo ya ke jingpang ha mesti te hago to ko por kila don shibun
kinong ujor syangi kum kinong krek mon siapa halo kete kecingwan jong kete kecimpang hadir ran jong ni tengi kum kesen ni lapar khat jai yo la se de kecingwan jong kete ki masih ki banwar cewa kawan kene ke kham sya kene ke thani jong ni te kecing perkhat na ke banta sya kene ke than jong ni panlai na kita kecimpang namar bun ibreu sekali kata joni kibaim hagiri jungri tene kata gadau ni kepa lene ni maham ba ya kene ke kerdok rung jong masih bakin ben yaka cisinton pada keweru kalian yoi ba yakini masih anda kira walau sekali kira jika begitu kibe lene kisara sebelum coba yon lese kan penpur yang ya kene kejumpang sekali kethani jami